Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ghafiratuka auzi'a min sunubana wa rahmatuka arja indana min amalina. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian yang sebenarnya tertunda 1 bulan karena memang saya minta supaya untuk bulan 10 itu karena peringatan Maulid, jadi sekaligus masjid kita mengadakan Maulid, jadi saya kosongkan untuk 1 jadwal pengajian. Biasa ibahas tentang masalah sholat, di peneletu pembahasan saya masih ingat tentang masalah sholat dibahas, tapi perlu lebih dulu sampaikan makada magi sampajangin na mancaji poko oleh risinin na parentana pong Allah Ta'ala. Jadi ia tu sampajange mancaji pakasiwia poko namo maniha ia rona parentange pong Allah Ta'ala termasuk haji, puasa, saka pasidaka perintah pokok, tapi demi matoga gadapi kedudukan na sampajange. Jadi nasaba degaga ibadah yare gadegaga pakasiwing terikat betungan natasio manengi lanro alewe kecuali sempajang. Apa ia puasa wadita we manonton televisi dia narusak puasana. Ia haji wadingi mahape, tapi ia sampajange dia mungkin. Ya na sampaja teh na nonton televisi tetap batal sampajana. Ia koma sampajang itu na curita tetap batal sampajange. Bahkan menurut Imam Tasyafi gerakan besar lebih dari 3 itu sudah batal sholat. Tapi Imam Tasyafi nih angka setau pandrita palaba imaka dana kedo yang penting kedo de niat tungkah
betongan na mata ki na ikakang ang kagagay pa de chengi de na marigaga. Yatu ampai ko manontongi o ko talapisi ko matarawi o ko makka iman na tumaka kedo. Yan na pura si suju na padecegi si saruban na makedo. Tapi nasaba nangga iya ro tidak masalah. Ia miku iman tasyafi ia mukedo akatallu. Termasuk ko tumakakang ia nallaw lisu limay. Naliwang ya katallu batal niya to. Kaya sama law lisu makakamaku nabila garakang iya po kupat jalo imi kedo mako de na marigaga. Jadi itu situngan nah. Makanya ibadah yang paling pokok memang sempajang. Nah sebab sini nalan rolewe masumpamana law ribong Allah Ta'ala dan terikat memang. Si ditomi sempajang, si ditomi ibadah de memang to nawadding itolay. Istilahnya de nawadding maka datawe pajamang. Atau ibadah ini tidak bisa dinilai. Ia puasa wading kode na mampu na tayo mapuasa na sabak matoni mapid dia mani andre mani na tolang mapandre ia kode na to sampa mapuasa na angka puasa de na sampa itolay puasa waji na tomate anak tama puasangi namanya qada puasa iya nak tamani suro makada konese makadang kepuasaan ambok kutallu de na salasai na puasa paraluna namate anak na wadi tolaiwi jadi anak na mapuasa na tolayangi puasa na tomatonna itu bisa tapi sampajangnya dia na cocok ya na idi dia tajamai dia gaga dia gaya sama kada wadi mo anak tolayangi dia na cocok cuma angka mia sekadok salat iya na mancaji masalah kuilalan nagamay na saba dua telu tau pandrita mapangewangi istilahnya dia na pada mana pendapat maka dapet ko hukum na yaro tawe narek ko mapamulay balega de na sempajang matoma ni na pamasampajang pek ko niya ro sampajan na diolero de na jamay kamasala ye maka dawatun na masikola SMP de na sampajang SMA de na sampajang makuliah misalnya de na sampajang pura menima bayi na pamasampajang maga ni hukum na yero sampajang de ni jama si ponat tabalega gangka macoron na harus ga itolay angka tau pandrita maka datolay manangi mau raji-raji ni apa maka day tolay manangi apa sinin na yatu sampajangi musalaye inra manang nasabak mapamula ko balik na kena ko kewajiban demu jamai berarti selama masampaja ko tolaiwi maka dapat ko carane tolai maka dia mo sampajaloro pura ko masampajaloro si bayi mange salasai ko macio ko imange masampajaloro akad de ko pe mangi ko masampajaloro sisi di wattu iya je aka sampajaloro no patan raka aja na mo bere jama apa pura no na sampajaloro iya ro niakan ni sampaja sunna patutu untuk salat yang pernah ditinggalkan qada sunnah jadi maka nama ni usolli salatil duhri arba rakatain mustaqbil al qiblati qadaan lillahi taala jadi dia tu maka da adaan ia ko adaan wattunna ia ko qadaan tanya wattunna ia ko bahasa Indonesia wakatai masampajaloro patan rakang pasel sampajaki rode na puro jama karena puang Allah taala magampan ni ko ya rodi jadi angka makada ya jolo pabulangi angka makada tolai manangi ini yang pertama berarti aku 10 tahun dia tu masampajang reken ni makoko tahun 2022 ulas 10 sidi jadi ia pako 10 tahun berarti 2023 ulas 10 sidi napa selesai ki makalo iya ko 30 tahun betul aku sakna 2022 berarti 2023 aksana 2032 iya nasaba tahun 2020 maka berarti tahun 2032 ko 10 tahun iya ko 30 tahun
Tareke ni makiro. Jadi ia makade tolai morosidi. Yang kedua, angka tau pandrita makada aide na je tu ni tolai. Ini malu-malu ni. Nasaba iya ro tau madosa nareko tobai padai kode nang kana madosa. Jadi aja na mujamai iya banna tu nadapi ko wattu musadar iya na ro mujama mataru pega ini sampaja sunnahmu to baka bawa ni ro laba kana ina yang kedua iya ko tau baki tanga-tanga iya na mega noleh asa iya na tu daripada makuli-kuling angka hadesa na nabita apa ia mematoji rovita watue si bawa onronge ina angka mematoha na pitte puang Allah Ta'ala angka ia ko onron na pitte puang Allah Ta'ala makanjae maka si bawa Madinah makanja onronge metokoro makanja. Jadi iya na tu ampai malomba-lomba lo umrah lo haji gitu angkala lo degadui na namelau macicil angka to pole mani umrah napa makamaja angka na tu makokoy umrah deni waja tojo kabami tapi makin rangi boleh pinapai cicil ya ku ya aja nah jana talau apa mateka ya hokoro anak tatu punindra anak tanah tuman rasa wajah aja jadi aja na talau tau mampu mematomi surullah iya kode ta mampu aja nah nang kamu aja tu umrah asosowat di talolonga ya tak jene mo ko bola talau masalah masige masampaja perlu pada pelana umrah ya tu masampaja sunnah patan raka yolona sarai apalang umrah tu ya tu masampaja sunnah duha duan rakan di waktu pagi nasa nabi tademu melo sele apalang umrah kacica ko suri mondri 10 dua rakan na sampaja sunnah rawatib kega na yero na masu dua yolona loro dua mondrina loro dua yolona asara dua mondrina mangaribi dua yolona mondrina isya dua mondrina subuh yolona subuh berarti 6 kali 2 12 engka pakai ya roh tato apa jadi makanya iya na rotala maka iya lalo atu tau siya labinengang maka de nabita iya ko makun rayha de panilaw ilakay na nalengi na Mario maranno lakay na nasaba yalengi ko bainena na manyama pa pinadina paday ko lawi umra ya tumakun raya kacica ngapalana iya na roh maka mo atu galalang edo de na yinra ko ya roh edo ini maninonroy edo jadi iya roh agamanya pak ang kamu hadiah cuma memang iya makasi bawa Madinah namo foto tu sampajange oko Masjidil Haram si bawa Masjid Nabawi de mematona pada palan na kokoki masjid ta di na pada malada mitia si salah iya na nang katau panrita makada iya ko biasa ko demo sampaja wattumu malolo macoma nu sampajang agang kulengang mula umrah kacicang ko demo le haji o kopi Masjidil Haram matu mo kada isampajammu yan na ro ang kana pendapat makoro apa cica mi mo kada o ko tuma 10 tahun na tutu jadi yan na ro ke makiro iya angka pendapat na walaupun angka dia na sapaka apa iya ko pikki tu makotiha iya ko agama na pikki makadaki pikki berarti pahang iya tu pahangnya dia nang kana pada ulu malibu pada mau bang tapi dia pada selek na pikiran tahu sial lebih nengangin lagi yari ga anak ta lagi pada makada cidindo cidiambo ina pada lengi hapahana apalagi ko pada lengi akalan na dawe makiro. Jadi dia tu tahu pandrita pada leang nasabak dia melihat masing-masing angka hak desa nak keteni. Jadi angka maka teni wi maka dia ko sempaja de ni jama inrang ya ko indra tatai waja
pakamajana tatai mutolai jadi sinin na sampajang musalaye tolai manangi angkato makada tanya yero hadis na pake kaya pale iya tahu madosae nareko tobai padai nareko degaga dosana jadi yero pura de mujame tobakan ni pura natutu ni pong Allah Ta'ala makiro kemudian yang ketiga ya narona nasa lauko umrah ya rega haji kada isam pajamu ko ke Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi namoci cami masjid di waktu mukada apalagi ko talung ngaso ni mukada ya napura no masam pajaloro mak berejama akad de no kada isam pajaloro mu asara simatu pakwasiro mangaribi pakwasiro isa si bawa subuh makanja ya makiro jadi cicam mani mukada natutup ini tapi dia nama dia kalangi maka rakamaki okona rupiah lo masam pajak ko monro na ako ropata pulos sona yari ka sa pulos sona namo de na wasam paja ko rewa ka apa may gani makare to pandrite apalan nami pad may ga tania sareana apa angka tu tau de na law umrah na lolongan apalang umrah na ronna jadi angka tu tau di lolongan apalah haji de na law haji makiro pada mije Pak Haji hirohe Pak Haji bangun masigi ya jina mode na bang lolo ngatop pala nga bang Pak Haji ro namode na bang namode nang cajima lolo nga ngapalang imang de na sari masigi lolo nga ngapalang nasa bamagi alena bangun masigi na dega gatau ba dega tau mancajima ko dega masigi ika makiro jadi ro apalan na Pak Bange na lolo nga Pak Haji ro tapi dia ni kurangnya palana Pak Bange imangnya makoto makmunge makoto ya ko siratu kioko mas sampajange berarti reke ni siratu waktu sampajang ya lengi Pak Haji apa alena bang tapi ya ko dia na sampaja Pak Haji dia to na tama kang apalan na miya lengi tanya syariana apa ya kini maka ada syariat namanya masah masigi maniakibu aja na to masampajang makanan kamu atau pakai resong itu ini na cocok apa lengi pahala lengi syariat jadi ya ro syariat mesti pigawi ya na tu ampai tau bangunnya masigi degaga jaminan na tama suruga tau bangunnya masigi dega jaminan na maka dami hak desa lai bangungan ni istana ko suruga dena kada tami suruga ya kibuar lagi bola ya jinamo 10 masigi na bangun kode na sampajak de to na tama kiro jadi aja takaran kana sumbang ako masigi tama na iya ko yo na hadis sa hukume tapi ang kacidikis sa baca si saleh si bay pendapat biasa na cermak guru takali si dendreng almarhum peristiwa na waktu na malaikat dapuran nabi tapole Makkah law Madinah ang Yahudi kombe nasa interior lo mata-mata ko ini nacuri nabita kana tu macuri nabita iya narorempa inabita batu waktu nalepa masau-sau iya na tu na masjid pertama dibangun adalah Masjid Kuba iya na tu Masjid Kuba melo na bangun nabita ni rempa batu jadi ya tu batu na Masjid Kuba tania salangnya pasipulung Yahudi mi apa irempa mi batu nabita iya naro batu nak dempakan ngero Yahudi nak bangungan masjid nabita nanjaje tu Masjid Kuba gitu jadi Yahudi na iya naro tau mak dempa ero on nak mata-mata waktu na mate mapangewan malaikat maka iya ro malaikat mali pakatan ni goncina neraka ai okoi neraka tamanya maka dia malaikat ridwan de isa suruga nasa din mo kita masuruga apa iya rempai nabita nasa coco ni tapi ya robatu nak dem parangnya manci masigi efek koni itu manci masigi jadi iya naro na pangewangi malaikat ero apa makare malaikat mali pakai tadi goncina neraka de tame ranaka apa alena pan rasa-rasa nabita alena rempai nabita makare malaikat riba ide tame suruga apa iya robatu nak dempakangnya manci masigi ternyata kesimpulan terakhir tame suruga Yahudi
tapi tidak menikmati surga, mancaji palayangi ke surga. Iya roh manci palayangi menuru riwayat narampi guru takali sidendre makada iya naro Yahudi yale hadiah ku Allah taala ipatama surga tapi dena nikmati surga manci palayangi. Iya naro nakada guru takali sidendre almarhum Yahudi lagi mak demper batu nancaji masigi ipatama surga apalagi ku salange itu iya natu ampe makada guru ta rempa isemeng rempa ikasi, rempa itehele masigi. Betul kan? Ya kamar pak dempa muna sabari utama suruga. Makiro. Itu ampe maka dato pandite. Ina iya nak bangun masigi te usaha kang ina kasumbanganmu. Napa ni sumbanganmu usaha kang ina ikhlas. Ije tu ampe ko to mas sumbang nasuroi nabita tau tarima sumbang milau dong. Milau doang ngi tau mak berebe pas sidakah magai pak makuye iya ro tau mas sumbange dene yang mana na tau mas sumbange ikhlas angka tau mas sumba kepujian mi melo miacang angka tau mas sumba nasaba angka mina cinai melo mito do manci jicale nyato mepi manci kepala desa nama lelang melo pokoknya angka pada cinai angka tahu mako tu angka tahu masumbang melo i makada yasang makada tahu angka jadi iya rosumbangange dene yang mana na tahu masumbange ikhlas betul iya ro agama nasuroi makada iko tahu matarima sumbangan illau doang tahu masumbange jadi ako kapujian ni matu masumbang dena ikhlas pak doangan nama tu tau matarima pasalama ya jadi pak doangan na tau matarima sumbang wat di pasalama itu masumbangnya apakah itari milau dongi maka daya puang tak dampangi kasih dosana tapak baraka tutungan tambah yang idale mak baraka patuji pasidakana na wat di mancaji papasalama matu ke suri mondri iya rodon na tau matarima wat dijaji tarima tanya gara-gara pasidakana jadi iya ko ibatungan na ria puji riale masidaka na ikhlas mo milau do tau matarima tatta imalolongan tau sumbange aga na lolongan wat dijaji tanya apalan na sumbangan na tapi baraka na pak dongan na tau matarima iya na tu nasuri nabi talelewali ya pak angkapo aja itu tuh ya le sumbangan mi coba bawa mi denak do mengici bawa mi dapat terima kasih ayasang sampai saya terima kasih utari mai tak berenge kasih itu terima utari mai kasih tak berenge masa makan kasih kak alenga itu utari mai talenga maka miro aja tak ada terima kasih bawang jadi kan bahasa ogi ya tuh terima kasih betul kan na tarima si bawa kasih iya ko maka deh utarima talenga cocok di utarima me bapak muampean alengi pak dong jadi makiro tinggal lagi kong kagak ya lengi tilodong ngita we namo dia nama lampe pak donga tak akrabani tapak baraka ipung ya nak berenge tak dampang ngi dosana pala pila-pila ngamal madecena panjaji syafaat matu kesurumon rita mako miro ya ku maka de maka lampe tu sta sakrabani tapak salama ipo tapak baraka pako bani ro ya ku ya mau perode tu ya akrabani tapak baraka ipung ya ku ya mau perode tu le ta kunru to manang kamana tahu ya to na de gaga ya to na yele ya to na maka kunru jadi itu maku itu sitonganna jadi itu ampai nabi tak makko mani batena melo pasalama umakna maka dia ro umakku ko masumbangi dena makanjak mana niana tapi matu ko matarima maka nabi tak iko to matarima sumbangange ilau dongang itu mak berewe magai nasabawat dijaji pak dongang mun nasabari nasalama akhirnya tinggal ya pak makati kata ko yeling ya gaga ya bamiro terima kasih tiga isak na itu terima kasih betul nah utari may talenga iya terima memang pak muala nih itu kamu kira kemudian rewa ki memang iya ro sampajange tallu mematowita tallu nomo jolo ple rewa ki jolo
Maka dah kaon na iya rumah kasiba Madinah on ro makanja, tapi tania iya ro bawang on ro makanja. Tania iya ro bawang on ro makanja. Melona ti pameraja nabita. Angka on ro non rilepang nomor sidi ipalepang oko Bukit Tursina. Angka kama hadale ta lo joka-joka eloki oko Bukit Tursina. Gunung Sinai unrona Nabi Musa terima wahyu apa ukir suruh Nabi talepa masampajang makanya itu unrong itu. Yang kedua Baitul Lahmi unrona Nabi Isa ajaji makanya itu unrong pa ukir lepa Nabi tamasampajang kemudian Masjidil Aqsa iya mi Masjidil Aqsa maraji-raji nasiarai tay ko tau palorang apa madari maroca korondong ke Palestina. Jadi tapi deto na salamana jadi yang katuita ang kaja umrah yarwita loko Masjidil Aqsa loki okoro onro makanja matiyar Makkah Madinah makanja tapi iya ko makada weda ni rule itu di lojo ke Ustaz Makotu belana dia gaga dui iya ko de gaga dita aja na nonrong aga pale wattu angkat wattu makanja iya ro wattu na patantu po Allah Taala. Biasa urampe malam 1 Rajab magi na makanja wanisi di naraja nasabaya tu malam 1 Rajab nurna nabita lai patamay ukuwatan na indona itu Aminah cahayana nuru Muhammad iya na tu 1 Rajab na ipatamo ko ilalan na watan na indona nabita ukuri patama malam 1 Rajab jadi itu wanisi di naraja tak buka pintu na langi jika komeki milau doang ukun ni rumah kanjala dah penisi diraja dia na meta tu ulasi di matu apa ia mauliku latu ulasi di tanggal arua angka mau pa jadi dia pada selesai mauliku malah saulu mau pa lebih bisa pulau zona untuk wilayah luar provinsi jadi ina rompe makada nali de cina angka ci dia cara aku batal baraka na rumurusu NU manang kenapa batal ternyata ya toro asso batale mancaji asso maulid na Nahdlatul Ulama presiden dari Rapang makadaka puang Allah Taala matoro gitu ya to na ampai ka siwan ni kosong itu ya to na nala masih anugerah makada cocok nih jaji ni jama-jamang itu jadi upasang ni iya tu sitongan na man wanisi di naraja on romilo do makan jalada ya kong kagaga metilau okuni romangin lauro. Yang kedua malam nisfu Sya'ban tengah na ulas Sya'ban malam ke-15 Sya'ban iya to siya tuan ni tu malam nisfu Sya'ban okui patan tu takdir jadi decena abala dalle okwiti patan tulalan na sitaw nisfu Sya'ban jadi ya romelo elasay melo ekan nakisitaw mangoloy matu okwiti patan tu okwi nisfu Sya'ban jadi malam nisfu Sya'ban usahakan ina mega pak donget tah jupaya wadingi salama makiro jadi nisfu Sya'ban itu ampai surat puasa koro apa ia tu puasange pakai salama itu pakai salama ya kipas salama itu na puasang jadi asso jajiangang ya puasang asso ipas salama na Nabi Musa polo ko Fir'aun na puasati nabita ya na tunang kaya sa puasa Asyura apa ipas salama Nabi Musa jadi tu nabita ko sukuru ma puasa yo pwede ko to sukuru to manre itu apa syukuran itu isi salam memang jadi ya ini kota syukuran apa mata raktir itu apa manre iyo pun nabi tak ko syukuru ma puasa itu jadi kemudian carana nabi ta macawe ko pong Allah Taala nawat dia le pamase ma puasa apa ibadah namo malaikat ede to nisangi puasa itu Wong Allah Ta'ala metong pala jadi mi komelo ki makasiwa de nisangi malaikat magampang aja to tisangi yanang ka ibadah de diri satu namo malaikat de to nisangi asumbangi aja tisangi maka da siaga sumbangan tanamo tu malaikat de to nisangi
Jadi angka tu aga-aga namo setan dia ni saganggu. Apa ko melo na ganggu na din sa kada siaga. Yo po ko iri sa makada sirato sabwe kan itibal lisi to 5 bici wai megala dia tu mabereto. Aku memang lihat gol lah. Mamula ni itu nasa namo je tu cede biko balelam moy itu ibal lisi lopo na ya tu itu kare tu 5 kwa tu yang kadi melo ya bere megala dai tapaya tu yan tu ampai kong katau me masun mata padidan ni tu na sapa ya ko milay dale kami na maraja ni law namo malaikat mapat diulu to itu jadi ya mi kole na yan tu nakada to panrite sitongan na je tu ci dini bawa ko melo ite mabasah ci dimi launa wana waiwi rupasan na to panrite makutongan robela iya komelo ite de na maseke aja ta yakini maka dia gaga idi punna insyaallah dia ta maseke iya mi kota yakini maka dia punna maseke ki pak makaraki anu kuat berek gitu yo moko de na idi punna hai makanya mato itu kere tukang parkir ya tu tukang parkir na sabakatan ya otona layalemi amana jagai dia konale te otona dia na macai itu tu angka ke parkir macai konale te otona ada aga bicawa mi hormat lalu mi kada salama ki itu jadi iya ko iya mi ko makada ya punna nalai tawe ai maksud sani itu pak makada di punna ayo poko ya enggak kita coba nih tes di 50 sak busi badi kertas sak silampa maka samangi gare tali tawe na pagana si ulat tilawi gare iya ro kertas sak silampa eta nanalengi tapi tilaw ni gare di 50 ewe tanah kada law lagi na pura nak moleng tapi tilaw di gare ro kertas sak eta kada alamui ha apa digangkat nah itu nasa ide to gangkat na ye makku itu to pandrita nasan aja muang ka iwaram parange sebab Allah taala punna ya ku ya tu napa kita pak mabassa tawe ang kalalo pasan na guru tabesa demi paulet tangi apa kamamu letangi nasang aja mu tabung apa ya tu tau mat tabung nasa tau de na yaki ko dali na pong Allah taala tau de mi na yaki tu tau mat tabung iya tu nasa kong kamacina na lemo ko tu pong ko na dati matuna aja mo pa si pulo bere mana bande numo aja mo tabung ko na pong Allah taala mo tabung yo pwede oy de matabung si anu nisa na tabung aku ay makare tau pandrita iya tau matabung ay tau de na makanjak tawakal niya tu apa le na renungi po Allah taala maligi dalle itu apa ale itu litaroy you know jadi ang kapaham ako tu tapi aja mo tatangi ro atabu-tabu ya itu ade iya mi ako makanjak sisa di tawakal ta ina tu ampai de tu gaga sejarah nabi matabu jadi namo ya tu tabungan bid'ah tu kumegi mak bicara bid'ah tabungan de tu gaga hukum ya pong Allah taala na tabung maka de pong Allah taala pemalinga apa ya kok kui pong Allah taala itabu ci dia lagi na parewa kang 10 pak maka de pong Allah taala lenga ci dia balik ke 10 je ale ni pong Allah taala kade tale po ubutuh kapi matu bilawi ya naro yo pwede de pa tumatabu na tumilaw de mato ni lengi ma megala de parilawat ada de kata bereng gitu coba gere matabu jolo pegai tabungan tanah pagi milawe makiro jadi itu penjelasan ulama tapi ya makiro Pak Bu keyakinan kecaritana iwan ni rogurut Dr. Nur Taufik Sanusi tentang makadang katau hukumi puang Allah taala mat denungang itu puang Allah taala to ngaminon roy sehingga lempa inai suro macu kolopia de melo nasede puang Allah taala patulunga hukuma puang Allah taala milodo sisan na menre ni wae gang kawatak demo pa nasede puang Allah taala patulunga kuma puang Allah taala milodo sisan na labu ninga na nasaide de umelo aja ka rupa tau bantu kak puang Allah taala mon re milodo sisan na labu tede de makadai umma na Nabi Musa na pudangin asang magan ya rota makadai Nabi Musa mati nasang salah gero nasa de na salah keyakinan na dia rupa dongan na cucu nu kupong Allah taala tapi tanya nabi
tahu biasa mi. Nah iya tahu biasa, dena salamane tarima donna. Iya mo nasa kona dia nilaw doang, tarima donna. Jadi cocok ni nasa keyakinan na cuma tahu miale na tanya nabi. Makiro. Jadi itu apa maka ada butuh maka reso. Itu jadi berusaha ki. Iya na tunang katau matabu maka ada berusaha mapasi pulu-pulu ngangka kama matu adingi ipake. Makiro. Jadi opo ko nabi langsung iya nilaw ya leng. Aja aja na nabi. Guru tang naki Haji Abdul Rahman Ambodale kenro na pasalu liman nang kadui na runtu ya pa aku po ngala taala matabu tapi de coba sanata to ya wanang kanguluan na nonroi anana e mala dui na tamparang ide na sala na saba po ngala taala nonroi matabu yo po idi ayo ko bicelengan de katambahan padari lalu kurang nih makiro kemudian iya nahe 9 malam 10 Zulhijjah malam 1 Syawal malam Jumat ya tuan ni makan jalada kanja yonri mengilau sabat tabu kai pintu na langi ya to situ malam 9 Zulhijjah malam hari Arafah ya dampangi dosa lupa ko tu ya da ko biasang ka dosa ta marajah watu ta malolong kagage pigaw makaleleang ko ni romilau dong hari Arafah malam hari Arafah malam 9 Zulhijjah Ukiti dampangan dosa lupa. Yang kedua ipal lepi-lepi malah madecing aku tuh. Tak buka TV itu na lagi. Ya kong kagak kami tilau-tilau ni korok. Ikiro. Kemudian reba na temangi. Makada kaon nak sempajangi. Telu memato. Nomor sidi peringerang. Nomor 2 baca. Nomor telu garakan. Iya garakangi may garupana. Baca mega to paringerangi cidimi si rupa miasangi paringerang iya mi baca mega ladaha angkap baca rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du iya ro kapangi dipake di angkat to baca rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah tapala gaya ro de ai mega ya to mega rupana doa ibtita bawang seplopa doa ibtita yopi di kapal ya mi Allahu akbar kabirah atau Allahumma ba'id baini ayana roh ajana na mega lada ya mi komelo ki makada meki mega ga tapala mega ga jadi itu ampai sapaka atau pandrita makada ya tu doa ibtita sunnah mematom apa mega rupana sunnah ya ina mode tabacai rogi mi kode tabacai ya kode na tasampa usahakan kita baca Allahu akbar kabirah ya ko maka yang penting kita baca Allahu akbar kabirah walhamdulillah katsir wa subhanallah ibu karata wasila gang kayer kode na tabaca ini wajatuh ya ko istilahnya ya gagay sitongan na dua apa ya tu Allahu akbar kabirah kapulo ko misahabae sahabat ni bacai taselatomi je na bacai di sakada ni pak gurui pura mani maberesal nabi tanaku tanangi maka ni ga nak baca ya roh napa kada iya maka nabi tawe lawitai malaika eno make da malaya tu nak mucata na cata itu nak membaca itu make dang jadi aku meloki naturungi malaika ko to masampajan na cata ya roh tabaca ni Allahu akbar kabira yana tu ampai maka da salama ya ronang kalingai Umar ibnul Khattab ina danang kana salaiwi baca Allahu akbar kabira ayana Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asila namugang kami ro kuya mi rogang kata pala maponco mi ro to yana ro tala sampaja sunnah sampaja perlu tabacai aja takada ade to ni baca ko sampaja sunnah magia nangka itu sunnah mi hukumna tanya wajib Fatihah ni wajib ya tu Fatihah na pangewangi angka maka da Fatihah itu pitu ayat lolo bismillah iman tasabi na ya tu maka da nang kay mama baca Fatihah na de na bismillah batal sampai jannah kita ni gare angka to tau pandrita nasa de palawangan mi palawangan suram itu antarana mi jajitannya ayat maka da iman tasapi iya angka ga sura yolo na Fatihah na de aga gitu angka ga sura yolo na Fatihah de aga
Al-Baqarah tung ka surah yolona. Al-Fatihah. Jadi ya tu Fatihah bismillah tami ayat pertama. Bismillah uku Fatihah. Jadi pitu ayat tu lolo bismillah. Pak itu kodem pertama bismillah 6 ayat. Nama kena Nabi tala salata liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Degaga sampajan na punai tau de na baca suratul Fatihah. Ina tu ampai maka de manta sapi makmum imam wajib baca Fatihah. Tanya imamnya bawa angka tau maka dah hade ia na baca imamnya. Aja nemu baca iko apa wasa maka dah aku makmumah itu maka cioka aku imamnya ia na baca imamnya selesai acuri bandi betul ngan kalingan iko na baca imamnya. Maka dari manta sapi aku maka dah aku pek makmumah nak dari imamnya na jaban nemu rokok. Itu langkah mati imamnya jadi pangewang. Iya ko meloki aman tabaca. Nah kadake kana betul. Iya ko imam macca ko pendapat Syafi'i ya nalattu nawala dolin amin ele pangici nampak nalengi kesempatan makmun nama baca Fatihah. Nya itu si dia ko pendapat angka tau maka dah acu ribawan nih. Kayak kana metolah. Apa iya ko pure maka da imangnya wala dolina pa baca Fatihah pari ko dia tagan rusui pak mitau kia salayang gitu. Tapi maka dia to pandrita iya ko mak baca surah imangnya dia na marigaga apa sunnah maniaro na jama salah sai kay ko wajib. Tapi maka lelepa iya ko angka tau dia na dapi mak baca Fatihah ko roko imangnya masabot tayo terlambat ki rokok ni imangnya na dena to sampa mak baca Fatihah to langsung ba menikata bere napa langsung rokok asah tani gare. Jadi ia patunia terlambat ko toko ngimangnya pole rokok nah ia kuidapi mo pi rokok idapi angkalalo kisah na pa sahabae o kui pintu na rokok imangnya. Jadi kata dere memang dia ko pintu na perokok na pajoka. angka kisah nama koro angka ko hadis saya lo baca pas tama masih dia na rokok imangnya yolo pah kata dere memang ni tanpa bakanja kita tonna napa kata dere na perokok na pajoka pada to coro lo mak jepi kangelena ko sape jadi abak mitau terlambat pure mak bere sallan nabi tanaisan nabita apa ia tu nabita pada pakitan na layolo imondri. Ya to satu kelebihan na nabita. Jadi makita law mondri. Jadi na tu nakada pada teran na tu pakitaku layolo law mondri. Jadi marima ni nabita na sangin apa makan nabita niga ya rona coro. Niga ya rona ro maka dia ya Rasulullah maka dia nabita dia mutar lambat coba dia mutar lambat wat bisa itu kare napa jadi apa ya tu sampajangnya pak makalele memeto imondri man itu namanya penyempurnaan termasuk ya tu masab boe iya tu biasa masambul layolo itau imondri man itu na sambul lomondri kaya sama sambul layolo iya ko asalayangi pura ni suju imangnya barak na duan rakani na napai angka iya ko tato nilai ko de ya rokoi sida peda makoy batongan asalaya ko duan rakak na bala ni alena na balai masampaja ni alena layolo pokona na salasay kangi na panadapi malalu pole mondri itu makwa tu biasa makoro iya na balai na salasay kangi pokok na makan laikat di bawang ko tama ni tapali pendre kat jari betul kan duan rakai salaiko na bala ni alena na panadapi imange angka manasi di sahaba walu pesan na angka manasi di sahaba laiko deh tuli lepodan ni maka da salaya ko sidi aide ina na curi hai mange pura mani mak beresal langi mange na pamakat deh na papura ya rona sidi dero ka pak guru de to ni podah ko nabita iya nak tahu mako dewe na podangi nabita na sayang kan dimaki boy lalak baru
Pura nilai ko de manang ka pura mani mak beresal tap na pernah sambung makin nabi tawe ya tu makanja. Itu ni kare. Tetap jadi makin nabi tawe tu makanja ya na tu mu pandanungan. Jadi ya naro na berubah mencagi maka da pura pi mak beresal langi mange mu selesai kangi ko sesana. Iya biasa na malalung na lalung makiro. Itu kena taman betul. Tama nih. Oh iya. Jadi iya pentingnya makiro jadi angka tu penyempurnaan. Tapi ke kana ya curi iya na imondriebe berlaku na sabangke asal nasi mansuk. Tasusunia rohat desa ioloy. Jadi iya naro pura pi mak beresal lang imangen apa kitoko. Tapi ya kota dapimu imangen rokok deta masa bosan nah. Iya miko toko ni mange pole rokok na napaki kata dere masa boni. Apalagi ko pate hamide tadapi iya ko mak baca surah imange na pura ki kata bere nak baca surah imange tabace jo idi patehata tapalatui latu bi patehe na patacuri imange lalangati ro sampai bacaan surana iya na ro na pake to pandite tapi itu ku Imam Mali le pendapatna maka dia ko mak baca pateh hite na de nak bismillah maka roi sampajanna jadi memang tu ka bismillah na Imam Mali langsung metome atu maka da alhamdulillahirabbil alamin iya Abu Hanifah mak bismillah moha madodo mi dia naladai yo pu man tasapi nalada jadi matan ratu maka dia nang iman nalada bismillah nak ro sapi ya nang ka makadami bismillahirrahmanirrahim yo rati Abu Hanifah ya nang ka dia nak bismillah kada Imam Malik na ya jajan aja na dapat wang yang penting mas sempajangi makira tapi maka dia guru taklisiden dekeme macori Imam Malik makaroi Abu Hanifah padodongi ya kiman tasabi ko dia mak bismillah dia nasah labira ni mak bismillah apa ko mak bismillah ko tatanya sah sampai jam itu dia dah bakat tapi ana dia mak bismillah ko kiman tasabi baka dia nasah magani itu aja ya ko me ko amang bismillah ko itu makiro sakira ya na rupa ngolongan ngi Bapak Ibu sekalian mamagi-magi na pabarakai ko Allah taala akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.